अखोई रंगखुंग यूथ क्लब के वॉलंटियर्स खोई ने अमूल फॉल्कन वॉलंटियर प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दमकता रंगखुंग यूथ क्लब पार्ट 2 पार्ट 3 कम्बाइनेशन चलेगा अमूल फॉल्कन प्रोटेक्टिंग चथारी ngasi chatpa hojik cho ekhoi chachari se date kaya do 7 date 7 adua mamang na su chakhre adubu mamang na di ekhoi video clip che sumaina namjade adubu ngasi gidi video clip macha se mu namjaraga kaino gi mayam khangna bagi tawjabni ayak che kaino rangkhung number 23 gi 123 gi president ni youth president ni aduga ekhoi na hojik chatliba lamdam se asi kaino amar flukon na yarek pam mafamda ekhoi chatli aduna hojik se ekhoi volunteers thoaga youth se kunthra muk thoraga ekhoi se yengsin ba law loina na sigi ekhoi ge amar flukon gi ngak na ba si ekhoi ge youth volunteer thoaga chachre bini aduga tamenglong dagi krai krai ding no atopa kaino mayam lae dubu ekhoi na asi yade haibagi mayam se khongjang amata changadna thingjanbani langko si area dani amor falcon moi habitat leibse object tikra ngalemni na amuk loin mo pai thokre si area dani